Yes, hello, ndabemera cyane inshuti zanjye z'akadasohoka zagerageza TV Rwanda ni YouTube yanjye kandi ni yanyu, ni hano tuzajya tuganirira. Wewe wakanze subscribe ndagushimiye by'umwihariko, gusa nawe utarayikanda ukaba ufunguye ino video, nizeye ko ugiye gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Comment ni inyunganizi kuri twebwe, ubu duhereje tubwira ati ubutaha muzakore kuri ibi, cyangwa se hari ibyo mwakoze simwabisobanurira neza, nifuza ko byaba bimeze gutya. Nimwe abantu bacu dufite, mwe mwamaze gukanda subscribe, nabundi nsuze abari impande enye zigize isi, burasirazuba, amajyaruguru, amajyepfo ndetse n'uburengera bwaryo, cyane cyane abantu muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mugaragaza urukundo rwinshi cyane hano kuri iyi YouTube yacu ari nayo yanyu. Munyemerere rero uyu munsi tuvuge, twibande ku makuru yo ku mugabane w'i Burayi. Shampiyona ziri gusozwa mu bihugu byombi, kuko mu gihugu cya Espagne murabizi ko Real Madrid yamaze kwegukana igikombe cya shampiyona, mu Budage Bayern Leverkusen yamaze kucyegukana, mu Bufaransa PSG yamaze kucyegukana, mu Butaliyane Inter Milan nayo yamaze kucyegukana. Aho bisigaye tutaramenya aho kizajya ni mu gihugu cy'Ubwongereza, English Premier League. Hasigaye rero amafarashi abiri akirwanira kino gikombe cya Premier League, iyo ni Arsenal the Gunners ndetse na Manchester City. Mu gihe ikipe ya Liverpool yo ku munsi w'ejo byarayirangiranye, ntabwo yakwegukana iki gikombe cya shampiyona kubera ko amanota ekipe ya Manchester City irusha Liverpool. Ntabwo niyo Liverpool atsinda imikino yayo ibiri isigaranye yapfa kwifata, kuko Manchester City ejo yatsinze ikipe ya Fulham ibitego 4-0 bya Josco Gvardiol, Phil Foden ndetse na Julian Alvarez. Rero bituma igira amanota 85 mu mikino 36, mu gihe ikipe ya Liverpool mu mikino 36 nayo ifite amanota 78. Byumvikane ko Liverpool niyo yatsinda imikino ibiri isigaranye yagira amanota 88. Gisigaye rero ni ikipe ya Arsenal the Gunners, ifite match mu kanya ikina n'ikipe ya Manchester United kuri Stade Old Trafford, the theater of dreams, nk'uko abakunzi ba Manchester United bakomeza gutazira iyo stade yabo ko ari aho inzozi zikabirizwa. N'umukino rero uri butangire ku isaha y'isa 11:30 hano mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Ni umukino ukomeye kuko niwo uri bukure Arsenal ku gikombe, cyangwa se ikategereza umukino wa nyuma bafitanye n'ikipe ya Everton. Arsenal rero yamanukanye intwaro zayo cyangwa se abasore bayo, kuko probable lineup cyangwa se abashobora kubaza kubanzamo ni David Raya, kabiri Ben White, gatatu Tomiyasu, mutima wa defense ni William Saliba, Gabriel Magalhaes, mu gihe hagati mu kibuga ni Thomas Partey, Declan Rice, Martin Odegaard captain, ndetse batatu nabo bataka ni Bukayo Saka uruhande rumwe rw'iburyo, Gabriel Martinelli ibumoso, mu gihe kuri nimero 9 cyangwa se rutayezamu ni Kai Havertz Umudage, nawe uri bube ari muri icyo kibuga. Ni ugutegereza tukareba ko Arsenal iri bukomeze kwirukanka inyuma ya Manchester City, ndetse ikaba yanabasha kuzayambura kino gikombe, kuko Manchester City imaze kugitwara inshuro 3 zikurikiranya. Rero niramuka itwaye iki uyu mwaka, kiraba kibaye icya 4 kikurikiranya. So Arsenal rero amakuru arimo aragira ati, nanone Arsenal yamaze gushyira hanze urutonde rw'abakinnyi 7 igomba kugurisha muri uyu mwaka, cyangwa se nyuma ino sezo nigana ku musozo. Aba bakinnyi biteganijwe ko bari bugiye ku isoko. Abo barangajwe imbere n'umuzamu Aaron Ramsdale cyangwa se Aaron Ramsdale, Eddie Nketiah rutayezamu, Emile Smith Rowe ukina hagati, Kieran Tierney umudefenseri uca ibumoso, Nuno Tavares nawe ni umudefenseri, Albert Sambi Lokonga no hagati, ndetse n'umwana muto cyane Reis Nelson, nk'uko tubikesha ikinyamakuru The Mirror.
So jya muri comment rero tubwire se wowe urabona ari nde mukinnyi ugiye kugurishwa kandi bitari bikwiye muri abo barindwi maze kugusomera. Aaron Ramsdale, Eddie Nketiah, Emile Smith Rowe, Kieran Tierney, Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga ndetse na Reiss Nelson. Tuvuye mu ikipe ya Arsenal the Gunners katwerekeze mu ikipe ya Real Madrid. Kuri uyu munsi rero nibwo yashyikirijwe igikombe cya La Liga yegukanye cy'uyu mwaka. Ni igikombe gishyira cya 36 ikipe ya Real Madrid itsindiye cya La Liga kuva yashingwa. Ni Real Madrid ihawe iki gikombe nyuma yaho ku munsi w'ejo yanyagiraga ikipe ya Granada ibitego 4 byose ku busa. Real Madrid rero ishyikirijwe iki gikombe mu kanya gato gashize, aho ihumvikanye urusaku rw'abafana bari kuvuga bati Vinicius Ballon d'Or, Vini Ballon d'Or, Vini Ballon d'Or, Vini Ballon d'Or. Ni ukuvuga ko bari kubwira Vinicius Junior ati ni wowe ukwiye Ballon d'Or y'uyu mwaka. Ese wowe urabona koko ari Vinicius Junior? Abandi nabo bakavuga ati Jude Bellingham nawe arayikwiye ariko Vini amuri imbere. So nawe rero jya muri comment utubwire uti nayihereza uyu nguyu ino Ballon d'Or se koko ikwiye inde. Dukomeze mu gihugu cy'Ubufaransa mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Ku munsi w'ejo abakinnyi babiri bamaze gusezera iyi ekipe bavuga ko batazakomezanya nayo mu mwaka w'imikino uzaba utangira mu kwezi kwa munani. Abo ni Kylian Mbappe biteganyijwe ko azerekeza mu ikipe ya Real Madrid ndetse na Alfonso Areola Keylor Navas umuzamu wari uwa kabiri nyuma ya Gianluigi Donnarumma, nawe yamaze gusezera ku bakunzi b'ikipe ya Paris Saint-Germain ko umwaka utaha azashaka ahandi abari gukinira. Rero biri kuvugwa cyane ko umusore Kylian Mbappe azerekeza mu ikipe ya Real Madrid, gusa hari n'andi makuru agenda amwerekeza mu ikipe ya Arsenal cyangwa se Manchester United. Gusa biragoye kuko umusore yihitiyemo Real Madrid nubwo ataratangaza ekipe azaba yerekezamo mu mwaka utaha w'imikino. Ikindi twagaruka tukiri muri shampiyona y'Abafaransa, uyu munsi nibwo ikipe n'undi ya Paris Saint-Germain iri buze gusezera abakunzi bayo ikinira umukino wayo wa nyuma kuri stade Parc des Princes.